ole tuna hian oi new Genesis oi new ate chi kha password thak le wifi ming thak dan kanin hril vele thung dona hei hetiang ang oi new ang chi kha chuan a hnuaiah le a bawm a banga khan make id ti kha a password ania kha a poimu a login tur khan ama sabera browser a kan kala chuan kan lo ti fo ang khan 192.168.1.1 kan chuta kan lo entera ti chuan input username and password ti aranom ta username a khan admin small langin kan chua admin ti kha chuan helai hian password chu kha abanga hi abom banga le anwaya khan make id om ta ni kha khata password kha kan chuanga capital vekin bc6 true d true 0 e ce true 8 ti kan chua chuan anwai mi hei helai nh j68% he kan chu lenga nh j68% kan chu le don ani percent kan hei chu ma se chi hrang hrang om thin kha aron thlang zel kha in threwe kang chuan kan logina ti chuan w lena kan kalta ni w lena kan kala kan lu khan hei helai hi ssid ti oma ssid a gnx hei gnxs hei hi wifi ning kan thana turani kan clear a kan du ning kha te kan lo chuta ki kan wifi ning tur kan du kha ni ta ni chuan khai hetia wifi ning tur kan thlang so khan apply change a hian kan apply anga ta hen hei kan click anga chuan wifi ning kan thak tina anianga chuan password kan thla le du chuan ei heta hi veilama hi security om ta ni security hei ama ka chutlu na ka lu na ka enter na ka make id kha ni ta ni hei chuan hei hi kan clear a chuan kan password tur ka kan du kha ti khan kan chunga chuan apply change a kan kal lenga helai apply change a hi kan click lenga chuan password le wifi ming kan thak ti na ni mai chuan logout le kha ani mai